svima. Evo, ja žurim na put, imam stvarno busy vikend pred sobom, danas idem u Zadar, sutra u Split, imam puno posla, imam dosta sastanaka, ali ako me pratite inače na Instagramu i Faceu, znate da meni to nikad nije izgovor da preskačem svoje obroke i da se ne hranim zdravo. Jedem 5 puta dnevno minimalno i to mi je jako bitno i živčana sam ako ne jedem, tako da uvijek volim pripremiti sve unaprijed, jer ako odem negdje u drugi grad, imam posla, ne stignem naravno ići 5 puta dnevno u restoran, onda stvarno nije dobro. I šta se dešava? Tako obično i ljudi završe na pizzama, na pekarama i tako dalje. Šta ne kažem da se ne može priuštiti s vremena na vrijeme, ja i sama kad mi se jede, jedem sve, ničega se ne odričem, ali volim biti spremna jer ne volim da moram posegnuti za nekom gluposti samo zato što se nisam pripremila na vrijeme. Dakle, jedna stvar je biti nemaran, a druga stvar je nešto si priuštiti zato što ti se stvarno jede. Tako da ovako, kod mene je jako jednostavno, voda uvijek ide sa mnom, ovdje je sve ono što nosim na put danas, dakle to je voda, evo da malo bolje vidite, to je proteinska čokoladica, zato što volim slatko i volim da je pametno slatko, vrećica badema, to je jedan super snack, vrećica prženih zrna soje, slani snack, ovako, ovdje imam svoj čaj bez kojeg ne idem nigdje zato što mi daje top energiju, tako da to spojim kasnije sa vodom i instant imam jedan slatki napitak koji mi diže energiju, tako da ne moram posezati za kavama. Nosim sa sobom shake, dakle unutra je, ako vidite, shake, to će mi biti za večeru. Ovdje sam si stavila malo kikirikija, tako. Med uvijek nosim za svoj čaj jer ga volim sa medom. Banana. I kupila sam si 2 integralna peciva. I sad ću vam pokazati kako spremam svoj omiljeni sendvič. Znači, obožavam ga. Evo ga. Razrezala sam peciva i sada ide punjenje. I ovo je već provjeren recept. Znači ovako, treba nam namaz, kako ne bi bilo suho. Ovaj namaz je od povrća, ali inače je jako fin i od tune. Treba nam dimljeni tofu, to da stvarno ono poseban štih. Rajčica nam treba. I salata. U ovu kombinaciju još može ići i sir, ali ga danas nemam. I evo, ostalo mi je jako malo avokada od jučer, pa da mi ne propadne, ubacit ću i njega. Dakle, prvo namažemo sa ovim namazom. Evo ga, sad ću staviti avokado, iskoristit ću ga isto kao i namaz. Nakon toga stavljam salatu. Evo ga, salatu sam oprala, ne treba puno, ovako 3 listića su dosta i to se lijepo rasporedi. Sada ću rajčicu narezati skroz na tanke ploške. I zadnje ide tofu. Isto ga režem na tanko, onako kao da je sir ili salama. I evo ga, ljudi moji, ovako to fino izgleda.
Znači, stvarno je sendvič jako zasitan, može poslužiti kao ručak, kao večera ili šta god želite. Jest da ja inače više volim prakticirati normalan ručak na žlicu ili sa vilicom, da volim sjesti za stol, ali kad su situacije takve da ne stignem, svakako je bolje pojesti nešto i pripremiti se za to, nego preskočiti obrok ili posegnuti za nečime ne tako zdravim. I ovo što sam danas pokazala, mislim da nitko nema izgovora. Bilo da vam svaki dan treba ovako nešto, ako radite, ako imate, putujete na posao, ako provodite cijele dane vani, ako ne stignete kuhati iz XY razloga, šta god. Čujem danas jako puno izgovora od ljudi, nemam vremena, moj posao je ovakav, onakav. Ja mislim da ovakve stvari koje sam ja pokazala zaista može svatko pripremiti svaki dan, jer vam treba samo malo mašte, malo pripreme, to kupiti u dućanu, napuniti frižider i sama priprema je 5 minuta maks. I namjerno koristim stvari koje možeš jesti vani, koje nije da ti treba stol, da moraš sjesti, izvaditi žlicu i tako dalje, nego zaista mislim da banana, jogurt, proteinske čokoladice, bademi, zdravi sendviči, šejkovi, to su mudra rješenja za modernog čovjeka u 21. stoljeću koji u ovako nekakvom užurbanom životnom stilu pokušava ostati zdrav. Tako da nadam se da ćete primijeniti neke od recepata, bit će ih sigurno još. Nije da ih imam milion, ja nisam neki vrsni kuhar kao moja seka Marija, dakle od nje možete stvarno naučiti puno više. Ali moj prehrambeni moto je zdravo, fino i praktično, a naglasak je na ovom praktičnom. Nikad ne provodim više od 10-15 minuta u kuhinji, ali održavam liniju bez problema i sve što jedem je meni jako fino. Sve vas lijepo pozdravljam i šaljem jednu veliku pusu.